Sanso Emamo Akwaba AGYENKWA 101.9 kasafidie so ebrosum ye memu nsam ne nkwafa mai so dia yaboa no ne yagibredi mu ntremu asum ye sumo efi Suame Junction to binko abronsa tintin mu abefo kwanten post so no beti yenka www.agyenkwafm.com atinkaonline.com hoso betimi etie yen modernghana.com and listen to my radio.com honyina no ensemi etwagu honom information centers no asundwe radio online nyina hini baba at information center medmamu akoka abofo boaman calling FM agona swedro mfimfi mantem Facebook no AGYENKWA FM Kumase 101.9 and YouTube no AGYENKWA FM live and some who do the air shmu way with wadwen chirebeba ni akenka kama e de amam yebeko so sensema we de ba na manya ketewes nya dudu awura kasatwie kasabro na wayi de afri mom enkwanko famfiri baabi emfa mrenyense enkenkan we de baba akopɛ na de atum no ofoforo so nya kwan e de ne de aba ne akenkan e de amano enti normal test line no 0204 905655 0204 905655 and some edition awijinainom ne edi mu akotene na edidi suwe asofo a ono ene hwe amanebonsam so ne ntoto ye miracle job ponkroma ena aba amane de atodwa kyerese kokko aye yo no yenya no dodo pa ewo oman fam na wode tudwa wo bra AFIA National Chocolate Week celebration e kwa so nkran na wonu mu edi na dom kuma wona no ni ya pa no afei ena wafi na dwuma se Dr. Keso Atofoson e bredi kan kura wakasa na wo kyerese wono ankasa ne nkrofo de mra se badwafo bi ye bo ni di na wo mo ani nya ho ye o mo kasa ti aye no wani wo muni asembia esanse etwa sesi na we ye normal eye dani ado mu nyina ntibi nkobe nkrom san womra obi nti ase esanse wo do kura nkobe na echesa enti wo muni oni wo nyina abeka bom ayadwuma sene ese na efata yeda so agina sa dom kuma na nsam no so eno nanam so maka ne dom dodo ba no dini eye mira Alfred Kwame Agbasi odi atudwa echesa sansa kiraye no emfa so bia eniso na NDC amanyokuo numu ene yebeko ne akoswami abato mpehia ne so abrantia raza kwa paye a wono ye Suame NDC Youth Organizer ya meka sei wakodi senseme wa posifo ensem no owura ba chamfo akasa afa ho ya yebeko na ensem hodo na abrantia ne kwa to asem ba bia kosie bia no ye dibi atomanim Eyewi bonsam ta asam na meken eye na court control board about the atudwa akira no pay wo mpaso aso te se dwumadie so ama wacheche nsemu amade wono makwahye no a ne bo no som 50,000 50 million Ghana cedis sika we ho no makwasa ne sa no ehwo nsemu betie bi yo na defense minister wakasa ye wo twem se de Ememma Ghana Armed Forces fire de moko boko no makohese bambo ho nsem begina ne nan so no sese wo be biada ye obetwintwan makwamo ebeye ne ho se wo mo amasomdwe enkoso no mo mamra ni se ne ni esanse se de pade ehunu se nye se bia timamuni keke na mom oye de bonyani anase nipa bonni ye sese ye twena so adofo de ye aboboso ye oman nsem ye wi abekwa ama no ne na ye nyina ye nim se Turkey asamba ye Putin ni Ukraine wonum tokwa ye mfa nya hwege se ye pedie befiri mu aba asem ni mu owram na mu oya don hwiro aduosom yenu atinie na kyese nane nafua miensa sa rahusemi esiye wonum aba ma na ese die ni da so ni nyina esa akyese die wo mu hu ne babiane mekeka kono ani enyan obi na bo no nyumosi mani da so nsi hwe so se Yesu Kristo moja cause ne adro ne de se odihie bi na se wonte ne nka
na yaya sem ebusuafo ye bedo ensem ni musu kobre pamum na adwumako a eso asene awie kasie mu bie adwumako bi se yen kan tro se open marketers insurance company enti bomodia so betie nie na adon krata seb ababejam na nafofo no global spiritual and herbal center na nabebo sunsunma fam alhaji sidi be se wadi ha no fa bedan no won hwa no ema lufa tablet ne suspension malaria edro sweet go abama kwani abadie ayembre enu nti fa ntoma bo wono dia nom doctor Frimpon Manso tetemo for herbal clinic was wo hobia da susunsumu hawo anasa hunama ni yade ni nyina na obehwa no de amount sanso ne ebekwa kopiem ewe new engineer west master Joe now air condition no asesi ne kama de amount Isaac Paint Enterprise paint makuku dam na so yenkwa na nsa beka bie Skin City Laboratorium bebo na skin na to so tuntum kama ona ma na audio samba kosa Cambridge Senior High School yes you can obebo ma ngomesua no watumi akonkan ewo mum Abi National Savings and Loans bebo na sika 72 nyina no atumi akonkan ewo asetena mu Entrance University College of Health and Science admission no cost enu ti ko ne go fa nkrata ne kosua de na Amagashi Spiritual and Herbal Clinic Dr. Yekado se oba ohobia da wode nam no obeso ano amafa hodie ayawodia enyumakuo yi afoforo bi ka ho na wiei wonom eso yen asene asomfo yeje bre na kasie ntwemu ye de asomo eye me nana amaboachoa mini aba the finance minister AFIA AKYEA BRODUA AKYEA Medibewo AGYENKWA FM Adafo nsem ni ntremu na yede eto musui aye wosofo wohwe Ghana amanebo nsem ne ntoto yaso mira kwajo ponkroma na aba amane yede nsem awudo bi atodwai na wode nsem ne kwakwato dwa wo bra afi aye National Chocolate Week celebration no womo ebetumi adie no onmu di nsoso akwankro befa so benam so ama kokwa ado so na nam so ama chocolate yabuo na yenya bi adie ase na wode to dwa na wokwasa woguso kire ni nsemu no en wo kire mprempre Ghana chocolate ayeye no akwan wodo ne akwanya asafi da yenam so na yentimi emfanye ne dodo wose akoba ne se beboa ama kokko hu dwadie kokko akuyafo ho aheha wo mo en wo kire akwan wodo bi a ebenam so ama sa no ba ye ka nwasem ye kokko anam so ma yede na ba ena sa niema we nyina firi mu ba no eno so hu nsampa atudwa na numu ena wode to eye kokko bodanim se wo munam de friend se policy instrument no so na enam sikasam ne nhyehyɛ ne ntoto ye so emfa moa woni a eye chocolate awo Ghana akoba ne sa na ebeboa pa ama de ye ne hanom nam kokko abaso no yetumi anya dududom afi ena wo kiremu a ye wo bosomi a eye wo dobosomi mu bosomi a ye cha ade mu na ebre ni duru se ya chocolate na dodo na ani wo so dodo na ade ye wontem ginafo awa adofo ani adofo ntem enti wo mo hwe na omuma wo mo ni enko ho wo dansem pi na di yenko na yentie mira kwajo ponkroma. While we encourage the participation of all collaborating agencies and the general public in this week-long activity, we want to encourage that we take advantage of this celebration to make the next major jump in the cocoa industry by significantly boosting domestic processing and domestic consumption. And on this note, I declare the 2023 National Chocolate Week celebration duly law. Arafo meya mane boswafo mira kwajo oponkroma and watu koko akuyafo ne titu woni edadam emi ebenyinya nya chocolate ni milo ne niema and watch said ye ne mayimu a nam ya yensaso no empanimfo nhwe a wosi koko bodumom se wo munam hyehye ni sikasam ntoto yeso mfamoa na yentumi nya ne dodoom na wo munyina saa kwanya eba da yanimo eye busumi da toso edunan so Valentine's Day no na wo mfa enya ne dodo kwajo ponkroma ene hwe wo meya ma ne bonsam ne ntoto yeso ebusuafo ye to akase ne so ewo ensam fufromu na dom kuma ye omrahye wodefie wo na no ni ye afei kura ene apaw no mo no gian wa fiase ebo adwuma eye Dr. Kesel Atoforsen na bapai ebra ye bo ni din di dwede hye ne nsanom ene ho nsensam ganafo nyina tibi be na wotwemienu ntam de na kyese yaso ebu ye omrahye wodefie ho no kokoso no kyerese wonom nhyada enya wo ene
NDC amnyeko ni mu nso no akanifo bi nso kyerɛ sɛ wɔn kro mu ni mu ho hwem na so nyina mu mpanimfo baabu bekyerɛ mu kyerɛ sɛ wɔn na ɛsɛ fata se consult wɔn no wɔn yɛ ne sa ɛno nti de agyina yɛ amanyeko ni mpanimfo sie yɛ bɛboa wɔn mo ɛna wɔn asi ne sa na meka sɛ papa wɔ fiase a wɔbɔ adwuma ɛde ama NDC amnyeko no ɛno no wakasa yɛ wɔkyerɛ mu sɛ ebra ye boni di si edi se dibe ahya ne nsa no ene woti bi pa wono ankasa kokoso no ehode ye ne ebinom ekasa wedie entwa yie eno nti wonom ente ase ehye se nka be ya empanifo agina ye wonom asie no wonom entwe ensan so ansa nanso akasa ye wo kyerem se he womo ana womo ni na fa ekasa ye nyi dibia de mfini nsam no woni womo ni asem bia woni womo nim na se po bia esansan ka wono krampo ebia enkwa ye amana chensa na ne nsem a woka na ochem se owura hari na dwusu na chese woda word man no papa no wo mu ni na ye adwuma che enti wo mu ni mu no wo mu wodo sonko de ma no wo mu ta na che bibia mu enti eba se ye no de eye putupuru ya chese ehye wo no yem asen ekoye nsem bebre enu nti na nipa bi so de ya ne ho donti na wo no eka bi de ama no wo se nkanye se bia wo no kra ne ebodi di se de bi ehye ne nsa enka wo ma no mu gina mo kasa no enko no beka ho bi enko be ye first wom enko no beka se onti ase na nso agya ne bo ni din e de hye ne senti de no betimi aye e wo so aka na no tum enti we ni nkyere se bi a wo mo ane wo mu ni nafa no wo ne wo mo anya adwuno bibi wo so wo ne wo mu nyina beka bom na wo no aye adwuma ne sebi a NDC amnyeko no ebetimi afa ne ntema pa efra wo so no agasa kra sem we se wo hu afun ni mu se na dodo no akasa afun mu afun mu no wo se ade ba ba kye anadwo de so mu ade ba kye na edi se de bia na ma no ena mpanifo frɛ ne bɔ na mane sɛ atofo sen sɛ ye kaka ye ni ano wo ne de eba ba ye minority leader enti wote ye no wose ya mo na mane sɛ bia ye ka kyerɛ no wose eno ane sɛ ka kyerɛ no wo ne de oba ye didi bi ɛhyɛ wonsa enti no ni ho hwee ye na ɛsɛ sɛ wo gyepeni na ɔsom amanyɔkuo no wose he de ye kan akwakwa sɛ wɔn mo bobo yi anya kura player ginam no obobo a obi tie kyerɛ enti atoda coaches na wo no coachie no no na gina ho a wo hwe agudie no ne ekoso wono wo hwa na ohun se da bi wabre anase ebi anka yeyi wo si nchen edi obi besi wona anka bebo adwuma no wa ne sa enti sa bepe na akoso a wono to bayire ne ho abɔ adwuma edi enmunyam hye ama NDC amnyekuo no Dr. KASIEBO atofo. If I was not the one that this position was offered to, probably I'm sure I would have been one of those shouting because of the love we all have for him. Okay, so I don't take it personal. It's nothing for any of us to get worried about. It shows the love we have for him, our leader, and how loyal we are all to him. He's been in the position for 6 years. We are used to him. There are 95 NDC MPs who have seen no leader apart from him. For example, we have 50 plus of first-time MPs who have done only 2 years and they know him only. We have 40 plus who are doing their second term. They've done 6 years and they've known him only. So you can understand. And some of us, we are privileged to be here. I hold no grudge against anybody because I know nobody holds a grudge against me. What is important now is for us to move into the direction. Eno achiri Dr. KASIEBO atofo etwa so na sempanifo bodi nyom di bia hye den sana nso kasa fa ho ya wo kyerɛ sɛ wɔn mo bɔ na amane no wɔn mo amisa ne sɛ ebi anadwene kyerɛ sɛ eno ane sɛ ye bɔ din sɛ wo de ade adwuma na ɛhyɛ wo enti no dia no ye bia na sɛ oni hwɛ edi twitwa ho na wɔkan esan so kyerɛ mu bio sɛ efiti bro ne owura hari na dwusu ye adwuma no wɔsua de edi afi ne hɔ no mabɛbɔ ne yie paa ɛwɔ ne dwumadie mu hɔ nso ne sei na ɔto aso. My loyalty to him is unquestionable. I've loved him. In fact, I'm a product of his leadership because he gave me room to work and to excel. It's not every leader who will give his rank and opportunity to excel that magnitude. When I was told, my first concern was, is he aware of it? How will he feel? But Honorable Haruna knows that I've never wished for his job. But at a point in time, one person will have to stand up, do something for the caucus. So I happen to be the one to do it. And I think it's an honor for me to step in a very big shoe of my predecessor, Honorable Haruna. Dr. KASIEBO atofo wono ena sese de wabeye minority leader e o mrahye wajafie ena nandi se be di kan wode atodwa yeda so agina mrahye wajafie ne nsam a etwa fa dom kuma ne fam a ayement me ho ase chenchenchini atwan kane dom kuma ba no dini na be de akire eye mira Alfred Kwame Agbazi
and watch you say. And somewhere and then nam sans such a year course so ye race for no hono. One word you know one tears who is anchor win here. And ye be so will raise a one cry one tankasa. A dear pote naba. And watch us as so Gina dom AGYENKWA this year be any more sham and potam one you mocasano. Papa Muma saw a panguma swore. A year your name woman and mude. And some now quas one and in your home. Say I am such a ye. And to a biswan tiasie now okasa. Wakasa besihene. Was one wakaisan son and the dibrebe kurano no. Or honum cabin sem ye born the inside the abo casely out of 4 CD and your friend no. Dear Waya say Nipaka crabisia no. I see o baba say. Na diana baba the son and one sem city and no coquaye. Where I just see a quatinasi sim conya to say my man penny for sim conya. Or be wa honum na wo buy ye. And tika unisa that you are so back will be a basana brabonetia. Bible cry say ebreye ninka so bibia wasase su bia betwam ji ono asa forade na no disem oso wo mrahye be defiansa na mira mutaka mubaraka enne yeyi na firu ne nkrofo so wo monte ase yi beba oba ya nche ne yema ni dibre wo bia nkobisa nkoko ho sada no oba na anu ya ne yema ni dibre eye nsese ne ntotoyo omode nwina manyokwancho no hu ne sade yakọọso yi ohaw bia nse de no na mom ne haw ne se and Sankaye Wahono and Wihia Yensie Alfred Agwesi. I was appointed the deputy majority leader. I was only called, interviewed briefly, and said, go and do this job. Do you like it? I said, yes, I like, I will do it. And I did. At that time, 2013, 2014, nobody informed the larger group that we are doing this or that. But we did it in the interest of the party or of the nation. I think that this what they are doing now is not necessary because most of them, for instance, I was in parliament before Muntaka came. He was given a position. Did I say no? I was not consulted before then. But we work on. Bagby was in parliament before I came, and I was in parliament as a leader when he was reshuffled to another place and came back. Nobody complained. So what we are doing now is a simple matter of understanding that you come today, you not rot there, you not continue to be there forever. Somebody must come. So our leaders now who are doing this, I want to appeal to them and appeal to the rank and file and appeal to their constituents that please, if you are doing so, then it means that somebody also somewhere will be doing that. If you are not united, we don't say Kofi should do it. If you don't say how much you do it, then the thing will go bad. That I believe that within a short time we should put this in behind us and move forward. Mira gbasi amananso hwa otwa so ade tom panimfu ayeyi wo mo ho empeswa wudu wo mo wo so atitafo eta wo no machi an wo ka chom sabrabo ne sanete ka hu ne se ebreye ninka so akonwa no nya ba akofo akonwa eyensesa ya eba brano eno na hu hia se ekobisa wo bi adwene na wo bi kura dibrem na aka so be na za kobisa nsem bese me you free dibra odwene ho san ha obaka to say me free ho ese enkabom na mprempre e wo se wo mo hia edita wo mo ho achi na de esi wo mo ani so sabotaye no wo mutimi duru ho. Because there is a larger fight ahead of us. And that fight is not going to be easy. We only have to do it if a united front with everybody on board. I appeal to people in Tamale, I appeal to people in Kumasi, whatever, who are fighting for those leaders they have reshuffled. That blow, there may be better places for them tomorrow. And so whether you are there today or tomorrow, I was there, I'm no more there, I'm moving on. The party is moving on. My constituents, you see them, they are moving on. So let us have this united front, united spirit, and we can go forward. Because the fight you are going to do is not going to be easy. And we need it to be able to drive away the elephant in the bush. Arafo Mira Alfred Agbesi ena mote se okasa no Papa Agbesi wayomi ne nua no and watch say onu ohu hawa e wo saade we media nka mehwehwe na wie ni se enka titafo no obu wa wonim die kwa no nti bibiase because any leader nka sai enti no ye de oye no leaders no momfa wodo amwo mama manyokuo no ene mo titafo no nkasa na mo na mo kasa wo mo bete na mo nka ncho mo sasa na brabo na tie yakura yeti hwe individual lives no sana tie edrumre bia enye se de wo pa brabo no na kono enso so abeto entu po wu mpo be fa ne sana bibia ate entu wo mo nkasa mekai so mo ye miensa na yi wo mo Mira Krute Avezi ana Mira Mutaka na Mira Haruna Idrisu
Wonte semira avesinkro kasa. Ebi ondo ni ajitafo oni abusua. Owo bi pa onam pesua. Oni pesua sofo. Wadam pesua no. Ebi na o ma kasa de wo afo mo dada. Haruna Idris ni mira mutaka nko achitafo na moye yempre ya because na ma manipa adwuna adwune bebre. Enti e best. Me ka Haruna Idris kuro ya waye bi waye ade me na adwuma na mani je ho. But adru sense saye ba. Jetum oye trade minister mere bi atwamu a ensasaye ba say ya na chitafo ne na nke ma ne trade minister sa ensasaye po ensasaye ama wo nkonkan na kwankan na no abamba ben ka kire wo mo untimi nkonkan bibi we so ma na ye ntokwa sa me we bi hu ntokwa ewom enye ntokwa na atofo sen so kan no wo se de ekoso no wono de we wadi budi obi di bi enye ono de akra de wo se mu ye nya atom ya boni di ye di bia ma no wo se den obi nti menye de e wa bro betimi asom enti asoma da bia me kan no me de obeka ne nyamasem de me fi sam ya me ho beto me na me nti na nyame amfa me pa ma ebusafo ye to akase ne so na ye bwuram e wo NDC amyekuo ni mu e wa santemantam na sene na wotwe mu yaboma mane no NDC amyekuo no oba Suame abato mpesua so a abranti a wono na gina mu eboaboa mabuno ano e ma NDC amyekuo no edi ene raza kwapa na di ya dodo no de frɛ no the general mosquito abrantie anu akoyi nika esenzo okekeka nsem bi emene akọ social media akọ viral omanfo dodo no anya bi ahwe anya bi etie na butie mu nsem na na kyese a sefem wo kyerese abrantie pa na kasa saa no wo kyerese adwembone e wo tirimum eno ti hu behia sa bambofo ba mi kase abambofo acha abrantie no ama enrada ya de abia de ne koye mo ba mane sanka enne asakọ mampon court ne de ne kwa kogina na nka sedie no wono afia nanso eyade asese wonoma dan wonsa no e de kɔ asokwa na ompesho so se adwumadie so no ye frɛ owura ba achamfo ya wono e na wokɔ NDC amyekuo ni mu am wo ye deputy Ashanti regional secretary e ma okasaye na wo kyerɛ sɛ he abrantie no wo mo gye court asemudi de court beka biara no mo nim se court eya na da bia no mo wo hweso e wo mfato ho e wo bibio mo eyemu sane ebire bia atwa mo owura kan de ohina Japan kan sam no de kwampo a na bokro na no ode na no ohye no se emane bela adam prahe e na branch Razak de ye mane be yentie owura ba achamfo meno kade ya bobo ho ye kotwen ye nua no e wo asebabo na ye tie de court dwem training so e de betuja na embra ene ye kwa kana ya lawyer for so e crowd say on so be ko no muso trimopo ene se ne embra no esie no mnim dia ombra ho o muso akoda ne de e wo court na se asemo ya pasa bembo de David na dia abembo bia ba ye ngidi se ye ko court de wo de boni friend president e wo e bra Euro kan Japan e ku declare wo e radio so ai beni unia akani hu on fa ba mo trim kun osia infantine afa ba body trim o court no court ka tell say oni ahoden o the capacity to execute assembly okan no enti se akura no we fia se a enyi ye gidi se we dey okan no e wo form to no dey no abambu dey enka ye contemplation ho kura the substance of the argument no is valid for some transform ye city o match o for atato match ntoma yo match so mo bo mo ba obambo no e no che kwa mo paso ombo mo ba enunti embre mu no na pose for un se misconduct wan kasta yi enunti ye de ko jamba ni mo e de then say asana American e bi eten ama court ama ruling wo ho enti ya ko se court ruling no de man obijina side teaching no ato na ya hwede to be ebusefo ani eti ye owura ba achamfo na sene ye mamane no nanka abrantie Razak ene baby ade ne ekọ ya sokọ mampo mensi court ena ne edi ko gina court adakam nanka edi na sam dan so no ya ade abutupure nya ne nje sempanifo asesa no ye omde ne ekọ akopiem e wa sokwa magistrate court na ye nsem training osofo ba kwa me efri fadi akire ye bekọ ne akọ akobisa no na chese yensan kan osofo ba okay yensan kan osofo ba dia na chese ade no bekonko horo mansa esanse edei esese ede ne ada court bedi na sam no na ya hwe se ede ne twirimu ye ma ne be ho sesem te sei ne court ka nyina ne sa na mpo no dia afoforo ka nyina ne se abrantie no ankasa yie ni nyina ne na sam asesei wodi nsensem aposifo nsem na hwe se ne wakodam amade a chie na chese fans still na NDC amnyeko ne se ewo musa sema okan ya ne de bia na obi tinchen a wonti ase a obekase wankasa yie eno de wo mogitum na emom se yi ne ba kwa hya ne nsa pa de lalai wo munye boni aye
enyi ne ba konhye ne nsa wo muta na chi campaign ti ba bia okobia na wo mudi na chi enti me ka say abrante Razak wo hwa wo hwe na basa pa dia na embom akoko abasa ta na chie ene kyese kokko ta na chie no na chie yedu nti yabomodina se yensa be kan osofo ba kwa me fifa na yebisa no ahwese ne enwoma AC kro yensa kan no to na okọ nani mo ne dwo on say na make say na no pe make say lawyer man kwa kan say o se ko bo ho no wa say ye ka say saa da na yenya bela ma wa enke ye de wo kwa akotwiri mu an ka bi onim lawyer say wo hwe nanim kura hye ni nkura keke lawyer nkura general de op fans ho adwuma no na ma wo ne fans no oje ne wo kokumu no onye ne wo ho do boy Bradi nya me obi kokko to kwaje fans ye ti obi no de age fans no obi so fans binso be ko na umra na wanim nyina asesa ne ye hu aba no kra ye akoto no ma ba ye mo so ba ye yes aka na ye be fa no yensa nyanka asofo ba no na ye kwa no pei wo bra na adua na ba gye ni mbo atenti adwam na wodo mpeso so te se dwumadi a ye de bra wo som wo anopa edi kosi eye anopa nondu na ya so saa na watwe mu nyina ana na Quality Control Commission wo mo ntoto ye no wo mo hihye ne eye wi bia wo no nsa ka bonsam ta yi bia boys no mu a alokre onam ho no hu kuro hu ana no cheso ono matumi ajeje saa de omanfo atise aguboto mu kwotone de ka ade namo aboabo no saa ama anya eye 50,000 kilograms ni muduro no saa nete ana tons no so eye 50 tons na saa 50 tons of marijuana yi wo mo kira ye tone a ana ni sika botene eye 50 million Ghana cedis anya si anya si we muton kra Ghana ye betumi de ye bibia hwe yasenim ana se da bia kwa he no na won makobo edwa data adija tum ase no awo eye bandase campo eno wan kran pumpuni mantamu na wo mo kire se de adidi se do sofa no wo mo nim se amanfo no wi Ghana hasa we ye de o manyo de akwa amanfo hwenim ne nam wo masum fa wo mutrim ne nam wo mogya mudie eno no wo mo sentiment kan na so mo guso ye adwuma ene ye bisa mo sa de amusi nin aduana ba bisa wo mo sanka motone ya enti nka Ghana nke enya sika ana mo se da bi eye na Quality Control Commission wo mo ejina eye Act 1019 eye commission law so ena de ye wo mo otumi so wo no mogye omo otumi so omogye omudi gu ho omo otumi so omogye omoye hwehwemu omo otumi so omogye no mpese omo sa no enti mra no no omugye na so a wo mo de ye de wo no mo ye no na woni acting director Ora Francis Opoku Amwa and she sankomo yenko na yenkotie bi enokre nyame ma ye kwan a ye kose sa eniboni a oka ho asema eyewi a ye friend of marijuana ni din dos enfie be mienu intamuni say 2021 up to 2023 a ye womi na yensa eka sa eniboni na yensa kan no say enkofo yi asotwe say o enkofo bi wa ha omo ye ho adwuma na ye di omo ntente na yakwa akoto ahye omoso ana se yedinyanti ese o ebi aka kese bi ba besin akọ enema ewo mu nyina ye no boni na yedi omo ntente na yakoche omo enu ene ye ya ewo Volta region efamu bi ene Eastern region famu bi a yede chiche saa niema nyina ebegu ho na tsene odi kan ese emramu no so obese saa de na also court na court ma wo ho kwan se obetumi na eno na ye tikura na ye court no ene se ne dodo ni kese a eyem na se ebekosoa si ya hye ya na ebetumi ahadwi enti court no ma ye ho kwan na wa wi no omuso amusi no na nko omo basi no mu bie so yi bibie hu se ye wi ansa no mu twaja tum a enki eni baje pa na mi ewu se de becha no danchan a se ye wi ampa sa de mi wura ne ka asem na manta mo fo mo ba brother be 3 days because enwu sie na ebro
ene ngusie so ne yabasi adiam na kwet mo mantem mo kwa akoye no kabra ne yapu ne tugina ho sa no so fu ekuta ne yana obi a wo kwa akohyi na we kicho minim se bi a wo bechichiru ti sese ne eti wi ye no mo se esa 50 million no da bi we ka e wi nya ska dabi we kakra bi na o mayiye Sofi ne kuta papa ya na asa de hata so ne ma Sofi tente chase se de be ya wo men ne nkoni mu enti wi mi de bia mo kan ha we ya wa hye de nam kwan so e kokora si de bia mo be chi ahye enti se ne be pe kwan fufuro bi ne so mo nsa ka wi no a sa esan se wi no ye de ne de 50 million wo mo de ye bibi ye de bi ye nuro ye de bi ye nku ye de bi ye ne keka ka mo de sa ya de e kwa fon so no mbi enti be kwa nyina dodo na ya ni nyina wi bibi ko wa chebo ko bo ha wudi wi a wa duru mo keka wo ano mo se ntie do wo pa be ti akojo no hwa kakra o di akoda ya fire visa what a we ya to Ghana boka busuafo ya to asam no so ya be se akwa homa no so ne ani osofo ba kwa me frifa kwa twetwe nkomo na afri asokwa court na fe ya hwani akwa kosi osofo ba Manama. Ya mu akwa baba Agyenkwa wia KASIEBO so. Manama ba ba me do. Na umpom te sei. Na ko pa na me se. Yo, abrantie me ye hu esese ye fa na ugina. E de na ekoso owura kwampa. Na sam na kosi se court odi anase ye tu ahyeda. Court de wo mu bua ya mu na ebra anopati ba ko ebo pound man atia lan na omode waza pampa ebe tie ni e wa ha na omode ye tie ni no system no kase ayade se o inside ya o chense omutumi edi da asem na ne ko bigini eye prosecutor ACP office la bigi wono edi type na waza omode no eba afi ye obetum etwa ade wata eye lawyer eba amampa wọ́n ti edi kan sọ̀rọ̀ ha àǹtánà ẹ̀yẹ razak ọba na ẹ̀yẹ asopọ̀ district court 4 ẹ̀họ́ ẹ̀nà ọmọ fẹ́ kásì à ọmọ di asẹ́mi na yẹ ọ̀tún asẹ́mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ her worship ẹ̀fíà dẹ́nsì asàrè kiri ẹ̀nà ẹ̀nà ẹ̀fíà asẹ́mi ẹ̀sọ̀ eti nínú kẹ̀kẹ́ di ẹ̀yà ẹ̀sẹ̀ asẹ́mi náà ṣíṣẹ́ ònú à ọmọ di so à ọmọ ẹ̀tẹ̀ sọ̀ ọmọ yìí ntoma obia ntwe inside ho emai na agora ka mekanse anapano anate enya nyina no debekifo amanese enkoso mu ni ko piem ewo asotore mampo nanso yenti a yenta kan eje so ntomu ni ko piem ewo asotore mampo a bia ankadra pompa esisem enko ko ya court ni inside na he ya anka da enye papa esa se eba asotore ayira no manama ebra ababoko ni ebiye na oti fam na abanka bagini tani ni no na omu gini se razak na ekwem na tuzu ni big chi na omu eti de na omu ko razak babi na omu ni no yenu kaloma tram samin do omu ni pa back door anso ni mu no sika police stress razak omu de ni papa na abamko ni no wa ayi ana omu chi etia edom wa razak no Iti ana ma mu ya kai ade da za su yi ni iti no no ka tede ani omujum no omutse papa we believe you no wo mo to papa ya ana na ja ke san ati si ko mo omo expect na se na we go ni ati lo ni do atakam ti se e na za ka peda ni sa na ba ka bagu mu peda ni san ni ni di da won ni se ja ti ni baba etino omudi asemdia ana libu razak mishicha jepon ebe to charge no ana ni takudi ana se port ebe jini no ana wamba san na ko man etini bi atini wi a ani de hunje susai ebe de hono ebe ko akoto yo osofo ba ne esa de ye nsa wo bre ye be mo wadi akire se court di asem ni wie ne ye be man bela mi asonte se enso no wo twire kukuma no ami aso ate na ye hunu se ne atmosphere ne tie e wo hono mo enti we de ebeja ho no wadi nsem na chi
na mama pe immediate ebusia for yama ne boni osofo ba kwa me frifa ene ete ne nka edi free asokwa magistrate court na senia na wo kan se NDC amanyekuo no echitafo ebonwom edeta na chie no ye be ko ni akwakotie nyim se be ya otifi a onso de be ka aka wo ho na chese utifia na wakasa hambini misampanifo ni bia ni agina papa kwaku 30 moni agina ebusuafo we nyina no eye NDC amanyekuo no wonum so mo chitai ya wonum editor abrantie raza kwampa na sama akaka na no yi ni kanze sei ye twena bo so no na wonum ekota na chia na wonum etonwumi edibo ni chidom na metwa ensam no ehso ye kwakopie mu ewo boko ni nyina ne se boko mentime hwase ekoso ho den mame ka sei timamufu bi afrimum eba sa na yade abambo wonum ayirimu ho no pa akane na abambofo me kira srafo kiremu a wonum fiti aduonum ene ade wonum koye sesei wonum apagem amna kwakoye 400 na mpenifo guso mo eye hihia sesei wonum asanso ade asrafo mako 500 kwakoka ho sebe ya wonum bebo ban na wonum ahwe masomdwe mapa akoso elboko ene ne potem na bra defense minister Owura Dominic Nitiwu ene asrafo ekasa edotu wonmofo se kwa amoko na dwuma ne de ahya wonsa monkonkɔhwe nkɔboa ma sebe ya mentime ho ase ntɔkwayi a ebe ne muso oboko no asomdwe betumi aye adwuma enti wose wonna wonum be ya sobrachie no mo de mo mfa mra nya adwuma no mbeka so mu twintwantwantwan makwan mu no mo mamra de enna sane esese da na asomdwe ensu ntimi nkoso wose we ya ye kan boko asemi we ahense bia nka huntie ye hensem de asi nkyɛn timamufo no mo ya soden enipa bi ehyekyerɛ mo susu jagum a wɔnom emmoa masodwe enkoso no sɛ nipa no mo so mu a mo hu ni sɛ ɔyɛ criminal mo ni na entri mo ye na emfa hunto afoforo so Owura Dominic Nitiwu ni nsɛm no yentie bi. One believes that the chief sentencing matter has been settled, Honorable Ayaka, and the honorable member for Nalego believes that the chief sentencing matter has never been settled. That's what he said. He said no court has ruled in Ghana. And you believe that the court has ruled it has been settled. That is the source of the conflict. The 8 members of parliament who represent people are here and they have divergent views, which their views can kill people. That is the source of the conflict. But what do? Soldiers have now been put in the middle of this conflict. Remember, the soldiers are human beings like us, and they have not been put in the middle of this conflict. But Mr. Speaker, there have been political will from the Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo government. So let not be said that there's not been political will. The then chieftaincy minister, honorable member for Hunter West, went to Boku and made the people of Boku aware that as long as the Boku Naba is attending the regional House of Chiefs and the National House of Chiefs, we in government recognize him as the legitimate Boku Naba. Mr. Speaker, that is the first time that a government in our history has done that. No other government in our history has ever done that. So let it be known by those who think that there's no political will, that there's been political will from this side of the House, because no government in our history. 2, Mr. Speaker, I went to Boku with the Honorable Minister of Interior. So I want to believe, and we have taken the position, Mr. Speaker, that what is happening in Boku today is not about chieftaincy, it's criminality, criminals who are operating, and the members of the armed forces to deal with them as pure criminals. I want the members of parliament to let their people know that we are dealing with them as pure criminals. There's nothing called Boku chieftaincy. There is a legitimate chief of Boku. The Mampreses have said they will go to court. The Nigeria has said they will go to court and challenge the matter. That's all that we know. Eni eti ye bambo soafo meche defense minister Owura Dominic Nitiwu ene wakasa ya wotremu se ne ekoso obakunu se de ahensem bi adim enu nti unia ya ohun beka anase obagigi wanimu o asrafo no so mu ehun so ye nipa boni una atachire wo mu ne obedi ne nyonyonyo na wasato aso kura chire mu so ye ntie se bridge yensam so bi ohorbo no wo mu buo mu 3% ka bridge no mbebuagum na chese o masi kwan na sanse bi so ena boko
Central Masabeni, Ora Mahamag, Ayadaga, Akasaya, Watchum say, Enyamian Muni, Sako Bassa, Sada, some not here, Sanka Breje, Edipabi, Commonwealth, Buagumudia, not just Century, and this was for him, says any adronum, was so shed himself, number wapa, now what my patent, and a Sabia, one more son, your or touchly, you do me nada, and none will be senior, say, Mahamaya in Sienui. Both in the township and the outskirts of Boku, we now have evidence that the operational style of the military has evolved to include shooting and killing citizens that they have been tasked to protect. I wish to condemn all such reckless killings. I equally condemn any act of killings by all the factions themselves in the conflict in Boku. No one has legal authority to deprive any innocent citizen of his life. It is unacceptable that youth have drawn lines that cannot be crossed by the other factions. Those in the township must live in freedom and be able to travel out in safety. I call on all, including the youth on both sides of the conflict, to respect the sanctity of lives in Boku. I urge the youth to appreciate that the military was brought in to protect lives and property in Boku. The military must also realize that they are dealing with human lives who they have a duty, first and foremost, to protect, even in very trying circumstances. I will engage the military constructively on the way forward. However, I call on Parliament to look into the military brutalities and their operational style in Boku. I have petitioned the Commission on Human Rights and Administrative Justice to address these specific egregious human rights violations. Ebusafo ani ati ye owura Mahama Ayarga eno no so de ekoso ewo boko yesesei wodom chesa sra dom ne apegyempa kane na 50 ne de koye enom de 400 ekoka ho sesei 500 e de ekoka ho boko nko a asrafo edom akogu wodom kwa apem wodom hwese asomdwe be koso hodom ena wodom kirem se wo abeyi wanim abetwintwa kwan mu aposifo asrafo edisi na wo be se wo ba betwa no ene nipa ko no wa na apati chide no pedi moja dodo ne edi nsuo afremu ede amanom ebusafo na putupru amanebo ya yensa aka ekremu a wodi wani krem ewo Sokoban Ampayo ye no wo asokwa kroponi mu asantemantam hanom a gas fuel tanker bi a chese esho gas mframaje bi edenam eja tom ya chese ehye akwakwa erehusam na mesre obetimi aba Facebook momra na momehese ne etie na Ghana for pa de yensurasem o yensurasem kete hwe gas hey omagojina ho so omogohwe ebi matoto omo ade no so enshikeko explode sa edigbum na se eba beto so wona so wutrinwi so a asem pekanka ba na mupense we gas wo kosabi se ne ayi fu ehwe egu anankrofo de wo monniam akosesa no eya na ye ne ankasa no ebusuafo asefem ebra Facebook ne behwe se ne asem ne tie pa elefun ne kuta wo na pesa wo hwenya peta na wuzumi ba no mo ben benya no mo ben ogotwa ne yie wo ka ne ho akotwa enan ye tutumrika kobone ho we enan wo tutumrika kota asemu de brubru na adai enua bia men ho de eye sokoban so de ho ni nuasem enyasem keto akora na yes fire service for credit kan ho we de ya de akodru ho no se enti na ode tanka na da ho le jedere wa sa no tanka no ena da ho jedere akire wa na na ho mo ni nka ye bia wa asem bia ho sa asem nsi anyito anyito ntra ho anyito sa wo mo twesa anyito dia kra da bibidi so abu fire service for damase ware mo hwe na nsuo na nsa mo hwe na besa mo yemfa bi meka ho na ade na ehu whole tanker out of war say dum judgment ko ni ko duru ho ma mo ntimi mpam ni page na ho okay mo ni abrekwa mo mo roba ye so wa chi se je tu so mu na tade na kura sha kura ye chi je so mu e be de jirija yo out of war ye twa ye ho mo ko Facebook we na putu bruma semu a etie eno no eye so kwa ampa yo na ye twa ye mo ba ye besan de mo akwa ro ho semu a ekoso ewo Turkey any Syria
He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Messi semu huma yeshepe. Linketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Nabas no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. One meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No puna waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratwe ajatum se eye. Anokwa majiha hamedi. Me pa chinyejifo na namajiha hamedi sano. Dr. Amagashi na mekamfo de amount. Yade eya etunya de ote hamaka sano de hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomwachichi afrinso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyente ne yakuma bonso nkronso ayehia doctor say ne ntontia waje hahamedi ode trokunkun bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi ya kwan no besa dia maun nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani che doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwan na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani che macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwasi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye pon anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwim Arafo ye mamwako abasai de mobaje nkwa 101.9 awia dumienu KASIEBO so ewo matia janshi tobi nkwa abrosa tentia ewo honi mu wo hwede ekoso na wutie bi o Facebook AGYENKWA FM Kumase 101.9 YouTube no so AGYENKWA FM live and our normal test line here 0204 905655 so na what in some ne be ne de kwa so se manya ketebe kasa chie kasa bro no wa ye frima ma ya ma no ne nsem tew ye kwa teki mani mu na ye nyina ye ni masem wa asi e wo teki be se don hwere duosun mienu achi ne de nafua miensa de o mo kire se wo mu hu no enye fe when am so ma teki disaster management authority abo amane de atodwa kire se teki nkuan no enipa afrim ye 12873 ana asasere kasa ye wonom ho aka ana wo Syria fam so a enipa afrim ye 2957 ano ana wo bu akonta na aka bomu a eye 15800 etinra na World Health Organization for bo amane sa hwe ye yenwie na nipa afrim be sempemaduo no 20000 ebetimi aboro na wo mo kire se gidie ni ahokeka na omode ye adwuma ne titru wokọ eye karamamasa edom atwahia bodompem a wo bia hwe ne hoho ne dofo bi ohu ne se ne ho aka nim se ye beyi no no wonkwa wa ahodim enti ato adwadwo ane wo mu twa no ho na edi nafo miensa chi enipa da so kam epere moa enipa da so sisa menana se no ama adwuma ne ye kroma ba mu abuburo ni na ba mu abu adwuma ye ho na tum sade ne so na o ma ba mu bu abu nyina ne se asam no afiri wono mawraw asam na age wo mo nsam wo ma na anwene se bra bi bedu ama asase aba nanum ebisi bible mu ni enim se nka asi awie ama asase aba nanum
afa edom ne adan a etise yie na wo mo kire se wo mo je sa enipa nkaye rescuers no ese wo mo kro ma ba ma nyina ne se ensuo ni to gidigidi enframa na mu sukwachia yesu no nsoso namfa enti bi wo kra wo ba kwa na suno na kata bia wo pese wututu na akwaji obi nkwa no enti amade na ye dendenden omaba mabu pa na nsoso atia na mu sina kasa bebu nyina de wo mu guso ehwe se bibipa betimi afri Nazareth aba na eno nsoso wo mo hu die wo mo beye ewo ho enam so mateki mampani Recep Tayyip Erdogan wakọ eye Karamaras ho ode na ni krocho wisa ne hene santamo akodi adanse wode akoso no ho na papa no wabo nyenye ohu de wonye waye heja se wedie eni obi na kodi awu na we ya de ho no mu a esie na nso sani kesie mu se bi no omuhu bi da enti sa bredi akwaye mpaebo enti mesrew se wodi hie bi ko teki na wonte ne nka wodi hie bi woteki edi pa obia oho bi oyeni pasa wa wo bom pa ya no akai safui na ye hwede bi awrade obetima ye ko Facebook na ye nkwohwe Christian Achua odom mofra na Ghana ha de ye wo prisoners dodo na wono na yi wo mo firi ni pam nkrata asem sikasem na ho odin BBM na odi aye enti owodon kasa emani pantini paso dokrache no a wo chese ye hu Christian Achu no ayara wo se ko Facebook na kwahwe ne nkwala agro kwahwe wone nkwala yonkofa se de sifate mu aja emu aya o awrade eni krachi wo fofe me de me se awrade nkai papa ye ba ku bi mpa krachi ya ye yeso mu hu no na anope so mu foreign Ghana na mu senior ambassador no obeka sai se no ekosi sen obede no beka wo se sei ono nso se o kasa no kwa de voice ye boy o so mu hu no na enra no mo so mo ko hu black bi no mo ka so no but na enyo no a ma management team na wi ano kra so de bi bae ma me na wo kana ambassador no me kai so be ka se omu hu no but so wase be ka so omu hu no dia no ntina say asem no aye bibibi yesem me me kra na me susu se bi abroni se de omo ka se wa pra omu treat no mo pese ni be ko ho ananse nipa salma me yeso yam sese mo hu de etuem because the SCA no ahomete awrade hu ye nyina ya moboye te wo nim de be nam so a wonsu be firim enti wo abompa ya mo ya de na so wo hwese asase me ne dan na wuntimi nya ho na wuntimi nya ho hwe hwesisi ya de ya se nipa hya asase ase tiam na make us as a find that baby kura no bi nim dware a ko betimi adware akwata po ani am yakoyi no enso kwan na baby nyame wo ho musi nyame ni ho bibi wo wiase arfo ye nyina asem wei so na yemfa awia dum ye no KASIEBO e de beso mo nsi ha enwuma ko bi ada ama na aso yasenim se yemra ne yemesomo na enwuma yi bi eye Dr. Samuel Magashi wose amagani Magashi ya na ehu amagahoho owo macro kani police house nhwe anim ho tutumrika kwape Dr. Samuel Magashi e kira kwan na nyame nam no so nyon ho nsankyerene wodie ne ya ni waso yade anase hum yade ni nyina nyame de na ehwo fra 0544 580936 and 0547 044307 na Cambridge Senior High School was say yes you can we fear see we be nkra tomato ho no enti misra wa da bomode asa be kwa kwatwa abofra din no akwa kwosua de programs ahudo nya no wo kire wo school mu ho one me vacation classes ma disua for no sanso na mo day ni boarding de ma disua for no afi one mo was examination center abofra no betena ho no mo na wasua ade no openchire mu bia na wa phrase 0599267277 ofra school pen for bejo so Isaac Paint Enterprise to Mikabra na ebani paint papa wo pay motion paint na say oil paint DTM semi-gloss satin EGG shell and flat wo pay paint bia bi to say waterproof paint concrete sealer and stabilizer painter obeko crow from tipsy abrosani mo control and chenwa Fre Isaac man na wo dan hu ntwa yopo e was 0243 9757
56 paint mu ekukudam Skin City Laboratorium bebo na skin na to so trom na ha wase wo anan so obey age wanim aboso pimpos nsanyini nyuma bia gugu wi de nani enuntiam obamu abuo no Mr. Wada for nitre mo Skin City aso ye beji brani asiesie we de na kama e de ama wo wakasa na ma na chese wo pejepeja otisa ba bia wo bia no bomoden so ba hwe mo kira kwansanse product ne draw so ye de besiesie we de no main office no wonom e waso koma mponi affordable house ne di nhwe ni mo 0248936297 New engineering works your Master Joe and Sano and unti make catch what the Sani BSS air conditioners, conduit and now pipeline refrigerators and now washing machines in one. Master Joe pe and then anyone who to swan any that swore. Call Abrepocas County Hospital, Kumasi Girls Senior High School, Shenimu, Nefre 0246 480617 and 0501 809085. For when you are the Quadan Alaji City Bay, now one son Emma was so when you know or habe nabahu, a glaucoma, cataract, trachoma, and a airtate, woba with your drubaka, and when you swat away. Afe, a quantum Dajuna Babada, so soon, dear, why a mirror one pema, what dear no, our Tiasiano, Numa and Shada AKYEA, Miss Robert, what else away in a traquine, or Finson a Monzongo, or Bemasalachi no fray, 0240-994-362 for a large bejoso. Doctor from Man's what is a Mofra clinic no, and unti Bomodina, Kwawudiani glaucoma, cataract, and trachoma. Or will be a winimudi when he had dear chim. Gonorrhea and syphilis, adocro, memani, maybe a man, maybe Johnsa. As ye who almost see with him, and maybe so Johnsa, what a ya one cassa or baby. And now we are dear would winning in our quote, Dr. Frimpong Manson and Chain, Nefre 0240. 833297 ya watano so apatra poku krom eja mensa bonsuo mu honom nchen hwa ena ubehu yen na nafofo no glose spiritual and herbal center na na se fa sunsum nsem nyina beda no na won sha no prekope emfa emana fa hodie nya odia wo se ye den wo de obare ne ntonchia se ne oha ne tie biada wo beboa ama chese wa sha no tentem so na natural kwan e wo pechi number 2 obose kwantempo no so no afre 0245 167857 no fana na bejoso any ye Swift Go eno ye tiase nam soronko mechire kai eboa ye die tu kwan wo kwa ba bibia wo so wo de ka kwa ho enye chinchin atwan bi nkofa asam ma ho what is Swift Go wonum kai ni bia mu a wo ahotoso no bambo soronko frey yen was 0501 647600 and 0302 905777 yama 40 to 100% discount na uko Play Store so what download the Swift Go app no abi national service allows bebo na osika sam to tumi akọ enkan enunti adwuma bi apese ofi ase ye wa ye adwuma bi ya tonsuo mu wuhia sikasemu afutuo ni akwankyera ni nyina na fa koda bi national service allows bebo asa kwan so amanioma akwankan e de ama bo modi aso be ho na kyera kwan atena kese na okumase adumo ni agekuma brosa tintin ne di nhwe ni mu 0270010026 any ye qualify tablet in the suspension to Bingo Pharmaceuticals and Sanu Juma on the Entrance Pharmaceutical Limited and a dear Drea by malaria do tatashi breno and ye kutia madedi ayadieno and until se biate one as wash I see who soon swa penny no banuma bobadi tablet abofra banu so suspension kwakeo kadim rom cast and share no kotu no dodo na ya yeto no krokro ya meje wo ye order ye de bebro fa homa we so 0541 268721 yebejoso na insurance company bi edimusia kanche ose wo marketing executives nti we de adwuma na aba beto na so bia wa wutie bibia na watu ho na mo na wose wonom epe wona wawie SHS mo amawie tertiary mo amutifie epe adwuma ye no obre no anie mesre frɛ 0546633426 and 0244378896 anampo no obetimi di CV aba beja Agyenkwa FM adwuma ko ni sabeka na ne ohobia wo ne aka Way mo messages ahodo amode abaye free Facebook no so dey buy fantastic over force also the free sehwi aya sanwene so and also omu so ye NDC ni de nanso mosquito ade a waye no waye nyamratem wankasa yie kura se ye nkohwe mogya mu ansa ne nya tumi mfie mpinu ne aduonu nan owie no se NPP musumu nyanya atwem no ebre bi atwem mpanimfo bi keka bi enye we na mu begina so dey propaganda e de mfie mpinu ne aduonu abato ato ye nipa sa na ewu ya ye kan no we afa ne World Cup amoku hu na Chris Ford ni de afifufuo no wase
Ghana mabunu ye me ni na hon mo e ma ye nyina manwosam so enkeka nsem ade ye bekwa kwato adwamu wo se we nyina na wo gyina manwosam so akeka nsem bi a wankasa wo nkwa wo de kwato adwamu a na wunya ade na firi mo wo se Ghana beto akoso atena se saa so na MPP beto akoso atena se MPP nkwa so enu nti mabunu ye nya hwe ye wo ye nsenka ye mu where your guest na pombon wo so wo hwe life wo magazine o se wo se eye court no wo ma tentene ne papa na ya disuade ema afofra wo mu bie wo manu a na wo mu kasabasabasa and watch us wo ku bie no obesi Ghana nne ne chena enchia kasie wo de ma yiso wo magazine na aiso magazine ne dia ba e no say what about aiso ganja and we as we is bring money in Ghana here. Ayo, AGYENKWA news all the best. I saw the no. Was see we no. Disikaba ntino empenifo hwe no mnya hu bibi. Esan se de bia ne ye chine na. Ya ti sesika ne ye shigo to amontoto nyoma yi. Where kiss me Ebenezer the freezer ribakwa no se mampani na danko akufado obowa. Wonu akiss me se wobowa. Mampani na danko akufado. Hey, ache ebra no so awiedu se wo kwakwa ye nsachiraye ewo eye wankase wa pointisim wo se nkwa na hwe agufom da dantidie na abeye ede asesa na Salam Salifu wadro eno se AGYENKWA news edamufua we so kire se NPP fo ayo mo so mo de wo mo ya asoro abofo hawni wo mo ho enye ayi ase ana mampani na bedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eni mi wura kwadwo alanchamate my boyfriend achitafo ekwo bro obi a wonka bi nhye mu ye yakayaka de ye niam abasa enu ekwesi he amaji we ya so mu amani abrem ho ama Florence Akismi the freezer ribekwai and watch say why Mrs. Akisiwa na Ghana nkwa na yamanyofo wonu mu wiye yesika nyafunyafunyafu no mafo mo ho adi ama ahodo no so mu wiye ye chi wo mu tum wa ho ada na motesa obi kwa wiya banche no matwa jetem kakraka dia mo no akom de no okope bi adie no na mo ma wiye sika no mafa mo ho adi beba mo so daache Daddy Kensa for Hene Lufat any 7-member committee do mo die efri medma aba Old House up seat and den kratwe aba and I was say NDC Youth Organizer no Razak na wakeke kasansam no ho esesembra ni di ni pa ni di nyonyo sabi e bense na hori adisua de manchirmafo wase wa branch getegete umfie duru sei wo hwakura nti ni kwanso kaka sansam no enti de wakan de wonom entwe na so na entimi enhunhun afoforo se nchia so konkoma medma kane presby catkis owura Oben Alexander en emprempren ya de oteso oma o se lufat anya na we Mr. Sare ya sempe o si wo tie no hwe life for Greek abraso o se nyame hwa ne adwuma pa yebo edeboa Ghana na we so say good afternoon afiare na nama midomu nyina dodro na wase munni size efri osikanie wase osikanie insuta jetiase mechia se maame se wa ensafo ahene any team members ni nyina wase boko de me pese me kakra osika bre no aso yeda as papa se wo de won krato no abrayen afia bi wo ho ebi ni hono ebi wo ho a wo so me enko ba ku bi wo hanu se na asa afremti o de wo ba na ai mama mfanto aso we say wo say NDC Youth Organizer no ese se okoje pa na wo hua bibi efri mo na wo se nchia sonkonko mo wura alankodwo chirematen o se Lampard ye odni de efri amanfo mabrayen ene ne ye kwa Entrance University College of Health and Science o se 2022-2023 admission guso a ekoso se wo pese wunya abodini krata degree efa doctor of pharmacy ho a eye entrance bibrema toyem ha and American for the amawo kwantrefo pani a woda eye Tobinco group of companies ano owura amoto be na yedwamtenani edema sukuu yi na wone kwame nkroma suapon edika subom o se 0509 086631 and 0509 086651 what that on the answer yeah kwa MCL Construction Services Limited obeka to say rebuild your dream into reality eba na dansie dada ene fofra wonmo yo eba ne plumbing adwuma dada ene fofra wonmo yo eba ne electrical installations dada ene fofra wonmo yo na eba ne se yemfa nhyehyɛ yento nhyehyɛ ho ne anya niema nyina na akwaso yenya renovation works bibibia efa eniema mbobo so yi ho a untumi nkɔ no waja MCL for 0244
843480 and 0202 2828 and 88 yabejo so na brefuwa Faustina Corpora or the Suame police station Corpora nenka ya late or say so Ghana Commercial Bank macro potamu honom or say ye bom paye se Christian achu radibe hunu mo bon wa kai krachi no wasan de Ghana for ya de me adom china ye Corpora ne birthday enti china de ne bedi an ye bedi pandi Corpora ya no aboabo ho esan say ye di adi bi birthday ye bi na make am for ediama eye Eugenia every year ye boa okay and rade ede afe acha kwala no ba asasi so afe ni afe ba kuni ai ne papa sports presenter with KFM okay Alex banane erade di afe aka ni fie ho Eugenia erade nka ho no wonyo kese na wonyo kese nyo kese pa erade nhira wonam so fa nhira busua ni hu bida emra busua na kwan mu happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. A hip hip hip, a hooray. A hip hip hip, a hip hip hip. A hoo hoo hoo, a hoo hoo hoo. A hoo, a hoo, a hooray. Erade enya okese. Yes, also na answer na no. Ye wiate asefo ani ekwa wufuom. Ene nana yaw kunadu eye otufuo safia so konti hene a wonya mfie porepore aduokunu nsia wo na afia pema hankuna aduonu nsia e de besi afi mfie pinu ani aduonu mienu ne mo na wo fra ne ntematentene mo ene na abusua e de di ne na wotweda e wo ahoju nhia ye so eye Kumasi Krodua yi mu a eye Chariset Hotel house number 47 Nkwantabisa anopa no nsia na busua tena ase won be sori anwumre no nsia enti hye no nso na fo dokobodom na yenkogya abusua empeda potia ye de be kro papa yi achi kra owura Charles Kunadu ye CEO de ma Charleston Hotel naja na sabre oda for me adofo ye gina so de asi ye de na ase ni kabia mas kwadwo safo Mike Kantanka ene adwumaso